Toko maha ngā whānau Māori o te tauraki o te pāpaka nui a Māui, kua raru i te huripari Yasi. Koenei ngā whaitua iti o Innisfall, Tully me Cardwell i tino kurukuru hia nei e te huripari. No te Wainganui pō i tai atu ai a Yasi ki uta, e 300 kiromita i te haora te tere o ngā hau. Nā mātou anake o te reo tātaki e nei whakāhua, koenei te wahanga o te huripari e urupatu ana i te whaitua o Tully. E iwa te kau ōrau o ngā whare o Tauatakiwā i ākina i karawhiua. I kōrero a wai atu a te karareki etahi o ngā whānau Māori kei e nei o rohe e noho ana, engari kāre i roa i muri mai ka weto te hiko, ka motu te taura waia. Hioi, no ko tataake nei i mauake ai i a mātou tētahi uri o ngai tūhoi kei Cairns e noho ana. Plane 747, those Boeing 747. The sound that makes mixed in with one of those big trucks there, the sounds all put in together, and that's what it sounded like. Fortunately for Cairns though, we didn't get the eye of it. I think more of the Tully got it, but still the sound and that was deafening. All the debris from the trees and the palm trees and that's all over the road and the grass and everywhere. I tēnei wā kāre anō tētahi tangata kotahi kia wharanoa, kia mate noa rānei i a huripari Yasi.